Basilio. Kaya tang alas 6 yang meni muna. 7:30 akong megmisa. Dapat yari na ako. O neng iya mong Raven, ya dapat magbisa keni. Among bisa ko pong makyabe kang among arni king misa Santo Cristo. Uling siguro kay ba na makapamiestaya. Ne? O neng ako, nandin pa nga ba, kala ko pang almusal. Dire-diretso. Patse susuyo ka, kaya beni sakripisyo. Huling tunay susuyo, talagang ating kaya be sakripisyo. Yang halimbawa ng Kristo kaya katamo, wari. As na kasanting, o ring may basang yening aldong iti, nung may krandam tamong miyamasamas, dakal tamo abalo. Munang-muna, Kristo, sasabihan na king maya pabalita, kayo pa'y langas-ngas. Kayo pa'y gulo-isip. Kaligurin kapatid, metong bagay na mekad ng kay milalakota mo pag-asa o kaya anti mo waring mababaligoy ang kasalpantayanan tamo o ring as nakatamong karakal alingas-ngasan. Mag-worry tanang mag-worry. Kitang bagay na potang oras sa mag-worry tamo, ano ning Ginoo, kayo pa'y ligalig. Anti mo haring sasabihan na, king kari na naningig pa ako, dakala kwarto. Muna na ako kayo, pagsadyara kayong kwarto. Actually, ng ebanghelyo ngayon, ni mababasa yan naman po ang ating mete. Anti mo hari, sasabihan na, ni nga pong ginukikatamo, komigaga na ka, pigsadyara na kayong kwarto ka rin, king kari na naningig pa. So yung balang metong kikatamo atin niyang lugal, king kari na naningig pa. Pwera na mo, nung kabisang munta ka rin, at iluway ay tamburi mong puntalan. Nakatamo panyakalan batal, ning hapong ginubata mong miras banwa. Dakala rin taong malilili, ang gana pangeni. Ing mayap agagawaring marok. Ing katutuan agagawaring kalaraman. At ing kamatayan magbaboya kesa king biye. Ing ginunga ng magsalita kaya katamongan, ako ing dalan, ako ing biye, ako ing katutuan. Man tuturuin Ginoo nung bisa kang munta Santo Cristo, o yan yung papunta Santo Cristo ken kamunta, o yan papunta Santa Filomena ken kamunta, o ito yung papunta Kimbangkal ken kamunta. Tuturo, nune, intuturo na yung sarili na. Ako ing dalan. Nanong rin sabihan ng sasabihan na ako ing dalan. Kalagurang kapatid, maulaga ing relasyon tamo king Diyos. Maulaga nung nano'y maging relasyon tamo kayo. Susunod tamo kaya kitang kaburyana o ing kikatamong sariling kaburian, aning kay uling susundan tamo yung sarili tamong kaburian, malilili tamo kindalan. Marakala mga baligong yeni, ing kislap na ning salapi, tutuyang makislap at makinang. Ning kay agyang tutuya, pwede meng baligtaran at palitan meng kalaraman. At maralas ding tao, kakaulan ding kalaraman, kesa aking katutuan. Ingawsang tamong saligang batas o konstitusyon, merapatyat may gawa, ban maging tuntunan tamo, king dalan amayap. O nempatse mituturan tana, ketang nung nanong sasabyanan ning saligang batas, baliktaran tane. Gawata ng aliwang saligang batas, banit ang kaburyanta mo, yang magwagi, manyambot, laban ketang kalaraman.
Tutukalugon kapatad, dakala ring mga lili, pablasang aliwaing kaburyana ning hapong gino'y tutok yan tamo. Pero Kristo masala sa sabyana, ako'y dalan. At balo tamo nung nano'y dala ng Kristo. Kalupa na ni sinabi ko nandin, wari, nungi kayo bisa kayong maging alagad ko. Kalingwan niyo yung sarili yo. Pusanan niyo yung kaya kayong krus at kaybat sumunod kayo kanako. Tuki kayo kanako. Puri nang sabihan ni tamongan, magdala tamong sarili tamong krus. Bangkang taatok yan taya ing tune dala ng Kristo. At itang sinabi na nandin, ating mangutang Ginoo. No ka rin kamunta, no ka rin yung dalan, miya balo yung dalan. Ito mas siyang mengutang At peke bata na, ako yung dalan, ako yung katutuan, ako yung biye. Ing menakit ka na ako, hikit na niya na maningig pa. Felipe sabi na, bakit may kaya kaming igpa? Kalambat yun na akong kayabe. Kay ba't kukutang mo ka na ako, bakit kaya kanyig pa? Nino maning menakit ka na ako, hikit na niya na maningig pa. Pablasang daraptan kunong naning kaburyanan ningig pa. Bani kayo, ituntunda kayo king dalan, amayap. Totoo kalungur kapatad, ing Santa Iglesyang tinatag ng Kristo, eya ganap, eya perfect. Pablasang, itamong bibiliangan na ning bayong Santa Iglesia, ananing kaduang pamamasa, Kristo yang mabyebato, alinelera sikwilde, pero menatili yang mabyebato, ning banal ay kapulungan ning Santa Iglesia. At itamongan, bilang miyembro na ning Santa Iglesyang iti, itamo yung bayong mabyebato. At imbalang metong kikatamo importantiya. Etamo sasabihan, nakman miyembro ning organisasyon, nakman CWL, nakman LECCOM, nakman Knights of the Altar, nakman choir. Kaluguran kapatad, agyang ordinaryo kamong talasimbo, mo sabihan alakang parti king Santa Iglesia. Itamongan balang metong mabiyang bato. At dening batong areni patsepiya biya bemulo, misasan metong lat mikakalugod lo, mabiya ing banala kapulungan ng Kristo. At maging mabiya pablasang leader tamo mabiya. Ngeni kalimanang Domingo ning pangasubli ng mebya ng Ginoo. Ing sasambanta mo, eya kabod mete Kristo, nune mete ya, sinibliyang mebye at mabyeya busal tamo. Agyang makanyan man po, daratanging pamisagsagan. Ning kaya ting ketang pamisagsagan ating pamikawakawani, ating pamanyira, uling in Santa Iglesia, kaya mo kabod divine. It's also human. Itamo keng pangatao tamo, agyang bisa tamong maging banal o maging ganap, at yung kainan tamo. Ketang minunang panahon, ding alagad, sila, kim pamanaral da karing tao. At detang pakakalulu, detang mebalo, detang ulila, makalelela, ala nang mamasikaso karela. Nanandimdam tamo king mumunang pamamasa, mi talaga lang hausan tamong yening the order of the diaconate. Actually, iting origin na ning order of diaconate. Magsilbi karetang taong lalong-lalo na detang mangailangan. Kaya tapong minuna deng deacons, in talagang obrada magsilbi, sasaup. Of course, afterwards, mag-improve ng bagya. Ne? Deng diakono, kabud magsilbi, nung sasaup la, ngeni, manaral na naman, pwede nung mangasal, pwede nung maminyag, at ingeramu agawa pa, uling elapap may ordinan pangapari, impamagmisa, ampong impamangumpisal
Dengaliwang sakramento, agawa danongan. Kumbaga, ketang minuna, mika problema, King Santa Iglesia, pero ginawa lang solusyon. Banta, miladlad lalo, ing kasalpantayanan daring tao. Kaluguran kapatid, potang mika, ating pamisagsagan, lalong-lalo na karing kikatamong organization, kayo sana milalako, loob kim pa magsilbi. Ing pagsilbihan tamo, alang aliwa, nuning apong Ginoo, aliwain tao. Neng kay, medyo bahagi na ning kainan tamo, neng kay, mipapag-compare tamo. Agyang kareng kaparian, di mo, atin dating pari, makaniniya, maganakaya, mapamyeya, nung nano-nano, kaya ba't atin na namang bayong pari, ay ni may mutya, masungit ya, at nung karakal sasabihan, Rugo, kami po perfecto. Paano payayo kami? Patse magkamali kami. Pero tandaan niyo, no alang pari, alang Eucharistia. Adyang magkamali o kaya atin yung kinaning pari nga ito, pauli na ning pang-orden na bilang pari, babiene kay kayo, Kristo, ing dalan, ing katutuan, ating biye. Sana po potang magkamali kami, itulid nyo kami. Paksabihan nyo kaming miyamasamas, iyo kami panyiran. Uling, manasakit kami naman, kaya't ang bagay may na kami. Kamatutuanan, ako pen, mas buri kong mag-mission Papua New Guinea. Hala kasing masyadong intriga ka rin Potang miras ka kete Pilipinas. Sabi ko, ngayon masaya ako sa paglilingkod sa Laguna. Dempi pagmisan kurugo, nang kahit ang karelang bisitas, may balo nung bisitas siya o no koralyang babi. Pero, atsula rin tao ka rin sa Sambala. Paninayan ding pari, diyang misan mong kem pabulan datang yo. Detang aliwang magmisa, alila pari, elaman magmisa nun detang lay minister, ilang pupunta ka rin. Maswerte kayo. Palang Domingo, pilaning misa kaya tikim parokya tamo. Nga kaluguran kapatid, pangadiyo na sana, miragdagan la pa, rimbisang magpari, ban misundo, ing misyon ng Kristo, na itamongan, idala na katamo, king karinana ningig pa. Eko pa'y legalig, eko magnervyos, eko pa'y lingas-ngas, uling babyan ng Kristo kay katamo, kapayapan, katutuan, at biye. Sana po, adwan ko pangadiyo kami, bang maging tutu kami namang dalan, papunta king igpa. At inyang sinabi na din, isanuan king may basang ebanghelyo, nga na, nung sakali mang kay bisang maniwala, na yako pinibat kung igpa, sana panwalan nyo, nung nano'y daraptan ko. Uling nano man yung daraptan ko, ikayo managawayo. Lalong-lalo na, ing pamanopadyo, karing kaburyana ning igpakong. Na po ba rin sabihan, may aos tamong Kristiyano, may arin Ako ping magsalita kay mga labas, ing amanong Kristiyano, yapining Kristo iyan. Kristo iyan. Burin sabihan, itamongan, dapat ipakit tayong lupa ng Kristo, karing kalupa tamong tao. Tamong pagmarabugol Kristiyano tamo, at kaybat malaram tamo, at kaybat makamate tamo, o kaybat mangira tamong kalupa tamong tao. Uling pepakit ng Kristo, kaya pangan. Ting bulag manakitla, timpile makaterakla,
Rempipi makapagsalita lang. Deng mete pasobyanong mie. Ing danom maging alak. Mayap nga ning gewa ng Kristo. At patsita mo gagawa tamo namang kayapan, maging kalupa na katamong Kristo. Karing kalupa tamong tao. Miyabiasa ng imbendisyon ng apong ginukaya kayungan, karing kaya kayong pamilya, ban iyo bilang dalan, bilang katutuan, bilang biye, maglibutad yo, king kaya kong sari-sariling pamilya, at karing kaya kong sarili-sariling puso at kaladwa. Amen. Sasalpantaya ko, Kang mayutayang tuto. nilalang kimbanwam pong yato, At kang Yesu Kristo nga anak ng bugtong nga ginutam. Pingagliking upayan ng banal Espiritu. Ibait kang nuan Amariyang Birhen. Lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato. Mipako king krus mete at mikutkut. Tindi paya karing mete. King katlungaldo sinubliyang mebye. Pepaitas ya banuang makaluklok wananing Diyos. Sigpang lubos mayupaya. Iba't ka rin magbalik yan naman keti. Pamukong ka rin mabiyem pong may ngamate. Sasalpantaya ko, king banal Espiritu, king banal kapulungan katolika, king pamisamak din banal, king pangapatawad da rin kasalanan, king pangasublirang meding mete, at king biyalanangga. Amen. Paniwalang tamo king Kristo, yung kikatang dalan, papunta king igpa. Iti sapat ng sangkan ba ni pagkatiwala, tala rin kikatang panalangin kaya, nga nga tamong manalangin, Ginoo, panimunan mo kami king dalan ning kekempa maglakbe. Ulitan tayo po. Ino, panimunan mo kami, king dalaning kekempa maglakbe. Baning Ginong Jesus, ipakit niya kay katamu ing dalan, papunta king kayang iglesia. Ban patibayan na, impagkalub na kaya. Katmuaning sabla na pang kakulangan, at itimawa niya karing anggang sagabal, king misyon na. Inyangan tamong manalangin. Ino, panimunan mo kami, king dalaning kekempa maglakbe. Baning kaya katangginu, ipakit ne ing dalan, karing sablatang pamuntok sibiko. Ing pasik na nga nala, king pamagdulap dang kapayapan. Pagkalubanong kabyasnan, makilibayan amano, at itimawano king anggang karahasan, at makaunang kayatulan. Inya nga tamong manalangin. Ino, panimunan mo kami, king dalaning kekempa maglakbe. Baning kaya katangginu, ipakit ne ing dalan, karing hanggang kayanakan, amagdulap king karelang paintungulan. Ingan tabayanano kaniting karelang pamagdulap, papanatilyan maniwala, king paintungol, at itimawa king kainanlub at pamangaynipan. Inya nga tamong manalangin. Ino, panimunan mo kami, king dalaning kekempa maglakbe. Baning kaya katangginu, ipakit ne ing dalan, karing anggang daralan, kasakitan. Ban pasik na nga no rin may na, antabayanan ding malungkot, at ipayabot karing taong makapuklat na palad, impakanandoring danupan. Inya nga tamong manalangin. Ino, panimunan mo kami, king dalaning kekempa maglakbe. Baning kaya katangginu, ipakit ne ing dalan, king kaya katang komunidad, patibayan kaya katang kasalpantayanan. Lalong pisan metongan at itimawa king makasarilitang kapanaligan. Inya nga tamong manalangin. Ino, panimunan mo kami, king dalaning kekempa maglakbe. Ngeni po adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Kinong Jesus, manalikike ko, manatili kang mumuna kay kami, ipakit me kay kami dalan, hingke kang dalan, at isadya mo kayong lugal, king balening igpa, nung numiya ayang panganan kapurian, manggaman kapilan. Amen.
Manalangin kay kapatid, baning daon tamo matanggapi harapan ng Diyos, sigpang lubos mayupaya. Tanggapani sana ning ginuiting daon karinggamat mo, king kapurian po yung kaligay ning lagyuna, king kasaplalata mo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O malugod ay pami, king kapamilitaning pamakyabemi, king pangadaw na niting banala sakripisyo, papalyarian mo kaming mirakayanan, king kadyosan mo. Ing katutuan na nakilala mi keko, mi patutuanan niya sana, karing aliwa, king mayap ming panugali. Iti aduan mi kapamilata ng Kristong Ginomi. Amen. Ing Gino, mantabe kay kayo. Kay kaante mo, Itasyula rin pusuyo. makatas na laking gino. Pasalamatan tayong Gino at Diyos tamo. Di karapat dapat ampong matu. Tunay ping karapat dapat ampong matulid, sukat ampong makakabos, impuryan ampong pasalamatan da kapilan man ampong nukarin man o Gino. Lalong-lalo na kaniting panahon na miyay ni Kristo, ing Paskwami. King pamidaw na king katawa na king altar ning krus, mialilan lang gana pa sakripisyo, ringay ning matuang tipan. At king pamiyampang nakeka king sarili na, para king kaligtasan mi, yamo kabuding pari, yamo naman ing altar, at yamo rin ing kordero, ing gana pa sakripisyo. Inyas at maglapo kintulang daralanan iting Paskwa, ring sablang tao, king mabilog ayato magsayala. Antimurin ding sablang upaya ampong anghel ning banwa, daralit laking ligaya mo, alang toknang ngaming ang pupuri. Ikapining banaloy pa, iking sibol ning sablang kabanalan, huli ni tay pa nagapumi, itugtugmeng espiritu mo, anti mo titi pangambun, karetingahin mi, ban pabanalanalat para kay kami, gawa na lang katawan, ampong daya, ning ginoming Heso Kristo. At atandanan mi pa kanitang beng mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang loob dinaw ng biyena, kimpamayla sampong kamatayan na, kinwane ing tinape, pepasalamatan ako at pinuri, piraso na ing tinape, dingnong naiti karingkeng disipulo at ngana. Kuana niya iti ikayungan, mangan kayo kaniti. Iti, uling itiya ing katawan ko, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat nga punan, kinuwaning kalis, pasibayang pepa salamat kay ka at pinuri,
Dingwang na iti ka rin kayong disipulo at nga na, kunan niya iti kayo ngan minum kayo kaniti. Huling iti ang kalis ng daya ko, hing daya ng bayo at alananggang tipan, ami bubo para kikait para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan. Tapting iti kim pamigaga na kayo kanakong. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Nyangining gaganakan mi o mapamakalulungig pa, ing kamatay ng po ning pangasabli ng mebye, darami kay ting tinape ning biya ting kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan kay pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo at sumuyo keko. Ikamingan sanang misulusulo king katawan ng pong daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banalay Espiritu. Ganakan may pa, yung banala kapulungan mo, ang makalaganap king meto yato, ban mi ganap yaking lugod, kamben ang leyo yung papa mi, Florentino yung obispo mi, di sablang pari ang pong diakono, adin sablang susuyo king banala kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi, aminuna ng pepay nawa king pihong kapanayan, nimpangasubling mebye, lalong-lalo na detang pepa mi sarangini. Kim pakalulo mo, idala mo la, adin sablang miyaw na biye, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kami ngan, gaan mo kami ang karapat dapat magkamit, king biye alanangga. Ban kamben ning na Virgen Maria, induning Diyos, kamben ang San Jose ng esposo na, kambering na apostol, ading sablang banal. Ami biye kalagulugod keko, king kekabaning panahon, apor yan ang pong apaligayan dakasana, king kapamilatan na Jesucristong anak mo. King kapamilatana kambena ampong kaya kagom ning banalay Espiritu, sablang parangalampong ligaya keka o Diyos, igpang lubos mayupaya, manggaman king alanangga. Ngayon ni manalahin tamit mong kapanaligan ng pong lugod kingig pa, karingamanong tiro na kiyakatamo ning Ginoo.
Ikabos mo kami king sablang maroko, igpa malugod mong ipaggalubing kapayapan kim panahon mi. Ban king kasaupaning pakalulo mo, mitamawa kaming parati, king pamaniripaning kasalanan. At mikabiyos kami ngalang kasasagkulan, king sablang kaligaligan. Kabang panayan ang pong pagsadyan mi, impanyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Kristo. O Diyos ay paming ginuming Yesu Kristo, sinabi ng karing apostol na, hing kapayapan lalakwan ko ke kayo, hing kapayapan ko babiye ko ke kayo. Emo sa babaligdan, ding kasalanan mi, nuning pansinan mo yung kasalpantayanan, ning banala kapulungan mo. Lain ming pamayapan ang pong pisan metungan, agpangking kaburyan mo, hikang mabibiyan pong magari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo mantabe sa kapilan man ke kayo. At kay kaan timurin. Bakit tamongin mi kakametong tamo king kapayapan. Nyo'y kordero nin Diyos, nyo'y malalako king kasalanan ning yato. Nuwala ring mayaws king apunana ning kordero. E ako matampang tanggap kay ka. Dapat tigkas mi nga mano mo, kumayab na ako.
sakitan, bayo yan ungub king kayang kayarian. Napalaling puso ta, ilalaglag na, habang kasami nakataliktanan. Yaing Ginoo, magayaing Ginoo, Alleluia, magayaing Ginoo. Lalbog nel ingaldo daralong dumna, mekeni Ginoo, abayan niyo kami. Mekeni na o Ginoo, mekeni naging yemi, ni sulu-sulu king ye kapapanaya. Napalaring puso ta, nilalagyan na, habang kasabi nakatatiktanan. Yaing Ginoo, magayaing Ginoo, Alleluia, magayaing Ginoo. Napalaling puso ta, nilalaglag lang, habang kasami nakatatiktanan. Yaing Ginoo, magayaing Ginoo, Alleluia, magayaing Ginoo. Manalangin tamo. O maganakang igpami, manatili kang mamantabe king balayan mo, at sablang milaw karing banal a misteryo mo. Manatili lasanang mibabayo, pami biyebye. Iti aduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Ing Ginoo mantabe ake kayo. Kay kan timur. Bendisyonan na kayong Diyos sa mayupayang tutu, ingigpa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Ing misa tamo mi daone, umeta na king lugod at kapayapaan ng Kristo. Salamat ken Diyos. Salamat pamaranon, pintayang ikayang tungkutan, Maria Magdalena,